Da ste ljudi, ja sam Srpski Gaming i igramo opet Lakeview Cabin. Yes. Sam umoran zato što moram da snimam. Šta, malo pojačam moj mikrofon, tako da se čujem. Igramo. Sam duže jedno snimao, naravno, škola. Koji su opet kontrole baš? Spore su kontrole. Čak, kako se baci? Ne. Ne, pokupi to. Okej. Sada tu ostaviti. Sad ti sećaš što trebamo da se uredi. Ovo, čekaj, baci ovdje. Ups, ne, pogrešno. Tako si dobio ključ. Ne da se sereš. Moment, što serem. Baš tu. Idemo. To će nam trebati. Imamo ključ. Ovdje sad baš u njima. Jale! Šta je to? Moramo sve nositi za sobom. Staviti ovdje. Fuj! Don't you puke at me. Ovo dobije shotgun, to se pitam. Mislim ovako, stavim to. Ovako, stavim ovo ovdje. Sekiru. Eto. There we go. No. Ne. Tako. I da vidimo što imamo, ne zaboravim što da imam. Uj! Dobri. Šta je sad? Ajde. Tako da idemo ovdje. Samo moramo da je sačekamo, da je puknemo, mislim. Će biti jedna kratka epizodica, što nam sad treba se radi. Dobro je, ubili smo. Crkni! Šta radi? What am I doing? Masturbating? Gotovo je. Idemo raditi drugi kraj. Možda i stignemo. Thank you for playing. KK. GG. Ajde, the end. Come on. Want to play again. Z. Clicking Z. Z button. Haydi, haydi, haydi.
može ovo opet da se igra. Tek sad će doći ljudi kad skon. Evo ga ljudi, skonu sam. Evo opet igramo, jej, možda sam da refreshujem stranicu, to je to. Das ist it. Ajde. Da. Perfiko. Sad uradimo drugi kraj. Nešto onda pokušam. Dobro, ništa o tome. Sve o tome. Sve. O, tako se to otvorio! That's not supposed to be there. Ide... Baš! Ustra sam. Šta je to bio? Ajde... Pak. O, šta se desio? Fuck. Pokušamo ćemo to opet. Ne da nekim bilo s njim pali. Pa ne. Ok, možda se ubijem. Daj mi ovo. Mogu zapunim ovako se, jel? Nope. Ne mogu. Bum. A ne municija, otkud ne da... A da, ono tamo, sad kontam. Evo, padalo se. Olja, da. That's nice. Ja čekam onu tamo, dođi, ajde dođi. Budem cel dan. Kako se radi drugi kraj, ako znate ljudi, ostavite mi u komentare, zašto ja ne znam kako se radi drugi kraj, ja sam znam taj prvi kraj, uzmem tu pušku i upucam, onda ubacim to drvo u taj peć, kao, i onda ubacim to bebu, a sad, ljudi, ako vi znate neki drugi kraj, samo mi napišite u komentar i ja ću to uraditi, i onda ću uraditi shoutout kao vama, što ste mi to pomogli. Ja sam ljudi Srpski Gaming, subscribe-ujte, uskoro će biti 80 subscribe special.
i ne znam ljudi šta više da vam kažem, to je to, ćao.